بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزة، زكاة إسلام يك ركني، وزكاة ديك الله رب العزة مرة قرآن حكم داتك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نماز قائم بكني وزكاة بديه مرچی مغاب کنے سہر زکاة نباریا چچ سہرا زکاة پہ او کدی مارا زکاة دیگییں او کایا مائی زکاة بدییں سہر زکاة او کئی واسطہ یہ زکاة جائز نیا. عزيزة، زكاة يك واجبه وسهر زكاة اگر سهر 85 گراما برز بیتا اشان زكاة پہ. یک مثال ما دیئے اگر سهر همین چوبا تقریبا تبگو 1000 دینار سهران گوڑا اشانی زكاة 2.5% بیتے صد توکا 1000 دینار 25 دینار با کیا ما زکاة دات نکنے هرچ مردمی می برزائیں وهرچ مردمی می جهلائیں چطور می برزائیں می جهلائیں عربی وشانتی اصول و فروع تو زکاة دات نکنے واقعا واسطه جائز ہیں. می ما تو پیت وشانچی برز برو بلوک پیروک اشانچی برز برو اشان ما زکاة دات نکنے ہوتی سہر زکاة بھی یا ذرانی زکاة بھی اور چوک اونو ماسک اشان ما ہوتی زکاة دات نکنے باقی واسطه زکاة جائز ہیں. و زکاة الله رب العزة قرآن تو کا بیان کتگا کہ 8 وڑی مردمہ معاشاں زکاة دات کنے کہ غریبی و مسکینے و انچے مردمی کے یا ملکیات کا ایے مال دولتی ہچ گونی یا دوزی کنک بیتگا اور یا ہنچے مردمی عزیزاں کہ ایہ دلا اسلام واسطہ کم و رحم دلی آستیں اگر معاشاں زکاة چیزی بھی دیا اسلام داخل بیت کنا و ہنچے مردمی یک وامی توکائیں دیگه کی واسطه وامی زورتگی معیشت زرنا زکاة دات کنه وانچه 8 نوع مردمه معاشا زکاة دات کنه. عزیزا و کیا ما زکاة دات نکنه ما ای بیان کتا شما دیما و زکاة چی چکا ای هم ما بیان کو شما دیما هر یک سالی مسلمانی 12 ماه گوزی تی مال تی سهر 85 گراما گیشا گوڑا زکاة پی گوڑا عزیزا ای مال حقی ماشا در بکنی حقا که می مالا برکت مان بی.